Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kalempong yala kai football, bat ka basketball ka balapalong da ka seng samla ka thalek jong ka maupat parish, kanalong ka basong shebha, ka balapan ha perdano, ha ka khat south rek mataw naitong do president ka seng Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples maulai circle uba marbot dakhar, ubaralong kongsan ha kani kasngi. Ya kalempong yala kai football lapalong tang na ka benta ki samna shenrang. Kat baya ka basketball pat la pelong nak bentak samna sendang kumjo nak bentak kentairu. Haka Jacob basketball nak lagi kentai kakanhon Thomas Bakhoi kala peliam no kakanhon John Paul Bakhoi da arfway la kendai basket. Kat banak sendang pan kakanhon Francis Xavier Bakhoi kala peliam no ya kakanhon Thomas Bakhoi da lai punyo la khatnyo basket. Haba pai pat sakajing la kai football kirang ila kai jong kakanhon Lom Ding Sai kila yo ra ikanam lado da ka bapeliam no kakanhon sai siet da sau gol la kawai la sentran lang yakini kisamla do father ke mudakot bat ubabu Gideon Nongspong ubolong katekes jong ka CMC Mopan.
Punggo, Andriana Punggo, Bigona Pomon, Region Nang Sosyal, Dongki Mary Persotun, Mary Sylvia Pertungor, Alfreda Pertungor, Cynthia S. Pertungor, Irensi M. Pertungor, Albert Pertungor, Marius Molong, Wilfred R. Purba, Captain Jongka Basketball Kurang Sumbawanan Fotografi, Alex Marwanyang, Marcus Merchant, Aiden Marwanyang, nakapa sama Iboro buat terperan nakasaka uyeng sama yang komedi benyek mindan sakacak penghap ya kalaban sama yang komedi benyek kecakal bidang